siap sa lagon. Lagon na ma lagu permintaan humbani ay ma direktur utama PT Bos. Humbani ma Bapak Dolik Saragi. Setelah yang satu ini jadi jangan berorang kalau pendatene sabar hubah muda kak halani lalap i cetak ka onau kubani aturang Sriana Damanik sabar hamdene kak
terima kasih banget kami ay ma betul